يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله. كريم اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. خطاياك والنقطهم الأبيض من الدنس ومنهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من آلهم والزوج وأزواج والسيوف المختلفة والشدائد والرحال ما ظهر منها وما بطن ببلدنا هذا خاصة وببلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Kegiatan tsunami ini tiap tahun harus diadakan peringatan tsunami. Tiap tahun tetap kami berdoa orang yang sudah kena tsunami, imbas tsunami. Tiap tahun kami tetap kapal-kapal nelayan harus ada di darat semua. Untuk yang ingin berdoa tetap kami adakan tiap tahun di tempat peringatan tsunami ini. Tiap tahun tidak ada nelayan yang bisa pergi ke laut. Kalau dia ingin nggak pulang, tetap didenda, kami tangkap. Hukumannya 3 hari tidak bisa lewat ke laut. Berarti hari 14 tahun itu sudah masuk dalam kanun. Semua nelayan yang ada di laut harus pulang. Dan selesai habis berdoa lagi, baru bisa ke laut lagi.
Dan yang lagi nanti apabila ada hal yang lain nanti kadang-kadang ada yang kadang-kadang ada nelayan yang nakal, tetap kami beri sanksinya paling 3 hari nggak bisa. Jadi dalam hal ini kami juga mencari sumbangan dari sini sedikit bisanya menjadi kegiatan yang seperti hari ini. Dan saya selaku Panglima Laut Sungai mengharapkan kepada pada orang terkait nanti di akhir yang akan datang, dan mengharapkan bagaimana caranya yang lebih daripada ini. Itu maksud dari kami, Pak. Oke, di wilayah hukum Kota Laut Sungai ini ada berapa titik yang kita adakan kegiatan hari ini untuk memperingati tsunami? Yang saya tahu, Pak, di sini di Pusung, Ujung Belang. Saya ada berkomunikasi dengan Pak Lembu Ujung Belang kemarin, dia bilang juga ada di situ. Misalnya dia nggak ada di situ, kami akan datang ke sini. Nah, itu yang saya tahu, Pak. Oke, yang di Kota Laut Sungai sendiri berapa titik ditempatkan Panglima Laut di wilayah hukum Kota Laut Sungai? Di Kota Laut Sungai ada 4, Pak. 4 Panglima Laut. Ya. Pusung, ini ya. Ujung Belang, wilayah Anda Sakti, Belang Bangat, Puntut, salah, Bang Muara 1, Rancung. Oke, Pak Panglima Laut, mengambil refleksi hari ini, ada apa tujuan kita ke depan nanti dengan ada doa bersama seperti ini? Tujuan ke depan gimana nih dari Panglima Laut Kota Laut Sungai? Kalau dari Panglima Laut Kota Laut saya sebagai Panglima Laut Kota Laut Sungai mengharapkan yang ke depan lebih daripada ini, Pak. Kadang-kadang ikan dulu sama nasi sedeli itulah. Kadang-kadang potong lembu kalau ada nanti ya. Itulah itu yang mengharapkan sama Bapak yang hadir di sini nanti. Mungkin kami beritahukan sebelumnya. Nah, ini sudah lambat tuh, Pak. Sudah lambat kami. Oke, himbauan kepada masyarakat sendiri yang di pesisir gimana? Kami himbau kepada masyarakat kami di sini untuk hari ini, Pak, ya, untuk hari tanggal 6 September, bukannya hari ini, tiap-tiap 26 September itu harus kita memperingati hari ulang tahun tsunami seperti yang kita lakukan hari ini. Apa sebab hari tsunami itu sudah masuk dalam kandung. Kalau dari kami nelayan itu 1 hari nggak bisa ke laut, Pak. 1 hari penuh yang ditutup. Tapi kalau kami mengimbaukan kepada masyarakat enggak 1 hari penuh, habis nanti habis sama nanti. Itu aja, Pak.